Živeli youtuberi, welcome to the Naughty Vlog. Evo me, danes sem se odločil. Nisem se jaz nič odločil, jaz sem si rekel zdaj, da bom jaz nekaj posnel. Nekaj, kar mi gre na živce. Kaj si jaz mislim? Sicer gre se za to, da sem slišal, da folk govori o meni, da sem jaz toksik. Toksik, kaj je to toksik? Toksik ti pomeni, da je nekdo jezen, da je tak nesramen, da je tak zajedljiv, skratka, da se ne pusti jebat. Zdaj, vi veste, jaz sem Bosanec, po rodu rojen v Sloveniji, pač moji starši so iz Bosne, jaz sem tukaj in jaz nisem ti en tam ljigavac brez energije, ves tak, kako bi rekel, tih, zaprt, introvert, veš, jaz sem ti ekstrovert, jaz sem človek, v bistvu pove to, kar si misel, pa to bilo, doma, recimo, na šihtu, vzun med prijatelji, pred babami, na Twitchu, jaz ti povem, jaz ti nikoli nisem bil tih. Ok, ajde, res, če bo nekaj res, ne grem čisto, da bi res užalil koga, res, ka vidim, da je kriza, se zadržim, grizem se v jezik, sploh pa kakšnih mojih prijateljih, ki jih imam rad, pa pač prešutim ali pa mu pravim drugačen način povedati, ampak do ljudi, ki jih ne poznam, v bistvu pa če čutim, da, kako bi rekel, neko nesramnost, neko agresijo, neko pametovanje, zajedanje, trolanje, jaz mu povem svoje, jaz ne pustim se dolžanjem, zakaj? Zato, ker jaz nočem dobiti raka. Jaz nočem dobiti raka, kakor ga ljudje dobijo, ki jih vse nekaj boli, ki so non-stop, kako bi rekel, zaničevani, ki jih ljudje izkoriščajo in oni so pol tih, ker si ne upajo, ali nočejo, ali niso navajeni povedati. No, jaz povem, jaz jebem mater. Jaz povem ljudem takoj, gled, če mi ni všeč, mu povem, če je nesramen, mu jebem mater, po bosanski fino, vzmem pa mu jebem mater, se pravi konem, normalno mu povem svojo nelagodnost, svojo nestrinjanje, če je človek na normalni liniji, se pogovarjam z njim normalno, se pravi, jaz sem tak, kakšni so ljudje do mene. Jaz sem tak, kakšni so ljudje do mene. In zdaj, če je človek do mene dober, jaz ti vse dam, star. Jaz sem dober do tebe, pomagam ti, to vejo moji prijatelji, malih je, ampak vejo, da jaz jim vedno stojim ob strani. Jaz vedno stojim človeku, ki je dober po srcu, ki ve, kaj je prav in narobe in ki me ima rad in ki vem, da mi stoji ob strani oziroma, da se lahko zanesem nanj, jaz njemu stojim ob strani. In mi ni problema, če mi reče, Dino, prid, prines mi monstra, žen sem, jaz na motor, prinesem monstra. Dino, dej, prosim, prid me iskat z avtom, ni mi zmanjkal benza, Dino, prije. Ni problema. Pa ne tražim penja nazaj. Ampak če so pa ljudje do mene nesramni, če ljudje pridejo, recimo, do mene, pa se obnašajo grdo, recimo, en primer, zadnjič kličem pico, tukaj dol, malo naprej od Podgorice, ena pizzerija, ne bom je pomenoval, in jaz njih kličem, moji bratranci so prišli iz Nemčije, in seveda ljudi gladni, gremo naročiti pico, jaz naročim, pokličem, dober dan, jaz normalno govorim. Lepo, dober dan, jaz bi naročil 2 pice, vzel bi tuno, brez čebule, pa bi rad papriko. Čisto normalno, vzel bi čebulo, dajte mi papriko. In prvo, kaj je rekel, to se drugače plača, ampak vam tokrat bo. In jazsko poslušam, kaj? Oprostite, ampak jaz bom oduzel eno zelenjavo, pa dodajte vi meni drugo zelenjavo. Ne, to se pa ne dela tako, to se plača. In jaz v redu, in jaz sem požrl, zato ker vem, če bi mu jebo mater, bi on mene skensl in pa moji bratranci bi gladni. In jaz pustim hvala lepa, in jaz vprašam te bratrance, pa brata, pa dajte vi meni povedati, lepo je, a sem jaz bil zdaj nesramen? Prav ne, ti si bil čisto normalno. Pa kaj kurac model je do mene nesramen? A vem jaz, čem je problem, Model tam dela ko budala cele dneve, drkajo ga si, jebu ga v glavo in pol se stranka ga pokliče in on nasram do stranke. Pa jebem ti, mater si mislim, stari moj, pa nikad više neč zovem picu, jebala te tvoja pica, da te jebala, pa da mi daš džabe uno papriko i jaz ne bom vzel tvoje pice. In kaj je pol bilo? Pica pride, naročim 2 pice, in, pozabil sem reči, da še oduzame česen.
Se pravi, jaz bi 2 sestavine odzel, da on meni eno doda, ali ne da se. Ti boš ušparal pri česnu pa pri čebuli, a jaz hočem papriko in ne da se. I kaj ko njen glupi un tam v tisti pizzeriji, on česna ne odzame, česen notar. I zakaj jaz nisem poklical, kaj zdaj to, kaj kurac česen si pustil, kaj sem ti jaz jebote vampir, da me hočeš ubiti. A ne? In sem požaril. No in zdaj jaz ta posnetek delam zato, ker zdaj sem streamam, streamam na streamu, poletje, ni folka, jebi ga, folk je v Zoom, folk je na morju, a ne, in malo mi je morija, razumeš, umeram v temu Fortnite, jebem ti Fortnite, i pičku maternu kdo ga izmisli, stari, jebeni leg dissing, jaz človeka, stari, mu skočam, rocket launcher, dum direkt v njega, eksplodira, ne, on ne umre, mene zalega, kar neka me drgam fukne, kar teleportira me, in pogremo okol, in on da on kurčev zid, in jaz z uno raketo, in jaz umrem, ne umrejo, jaz umrem, da mu jebe mater. In pogrem nazaj pogledat preview, a ne da vidim, kva je to, koji kurac, hekeri imamo, im jebem lopovsko, kada morajo zmagati, pa hekerirajo. In pol jaz umrem, stari, itak pun kurac, imam vsega in neham. In pol me en model hosta, en slovenski streamer, me hosta, jaz grem dol, jaz ko, jebi ga, gli zdaj, kaj sem, in grem pogledat nazaj njegov video in vidim, da on pove, da sem jaz toksik. Da sem smešen, pa to ful je dober, in on mene hosta, ono ovo, ker on pa itak pač ne ve, kakšen sem jaz, on pač sliš. Sliš pa od koga? Sliš od mularije. Mularija, ne. Kaj zdaj ta mularija pri nas navajena? Ta mularija je navajena z internetu, da on lahko reče vse, kar hoče. Jebem vam vzgoju, vam jebem ovo moderno sad. Kad noben ne sme otroku nač, da mu jebe mater, stari. Sve tuči redom, stari. I on je vzgojen, da lahko reče, kar hoče. Da on lahko tebi reče, kar hoče, naredi, kar hoče in on bo sto nekaznovan. In tako oni pridejo na moj stream. Mulci, a ne mularija, 12, 13, 15, 18, sve jumferi. Nikad pičke v životu nisu videli. I oni prije na moj stream i navajeni su oni da oni lahko govori kar hoće. Pa prvo na mojem streamu se ne govori slovensko, niti srbo-hrvaško, ne jebem 5%. Tega pri mene boš govoril. Ne jebem, pri mene se govori angliško. In če boš govoril angliško, bo vse v redu. Po drugo, navajeni su da pridejo pa da govorijo svašta. Kot so besede potato, se pravi krompir, ne moreš zadeti. A ne, jebi ga, jaz sem stari, 38 let star, jaz sem odrastel na arkadnih kabinetih, jaz sem igral konzolo, jaz igram PC 3 leta. Moji refleksi so ko starov konja. Moje možganje še huj. A ne, meni skozi pička pa pare po glavi grejo jeboti Fortnite. In pol prije in jaz recimo se ful trudam ono ovo in umrem, kar še ko razlog. In on meni napiše potato. Kao, ti ne valjaš, ti si beden. A veš, ti ne znaš, ne mi to govorit, kad sem jezen, jebemo mater, še posebej, ko umrem, zaradi kakšnega hekeriranja, kakšnega lega, ne mi govorit potato. Ma takoj te bom beno, pa da si mi Sveta Marija. Ma da si mi ne znam ko, stari moj, beno te bom takoj. Čača moj rođeni mi ne bo tega govoril, stari moj, takoj se skregam njim. I ti mulo, jumfer, 3 dlake imaš na jajima, ti boš men govoril. In pa sem slišal, da folko govori okol, da je Dino toksik in da Dino bena ljudi na streamu. Pa mamu bi ti benovo čovječe, da bi prišla sem pa da bi to rekla. Ma boli mene, da je zomeri govno eno od S8. Ta S8 je shit, stari. S8 plus Samsung, 75 kamer, ništa ne velja. Boljši bi S4. I on mene pride i on mene žal i jaz sam beno majke mi, če nisam beno je taužen folka. Par men bo red, mir. Jaz sam bil u vojski, stari. Moj fotor je bosanac, mene fotor tuku kančeo, par nas ni zajemancije. I ta don su zgoja u vrcu, u šoli, kao trok lohu vse. Ta permesivna uzgoja. Nabijem vas ja na kurac, vi i vaša permesivna uzgoja. Dok je kanđa pela, ljudi su slušali. A to donska učitelj, uzgojitelj, policaj ne smije nič nobenmu, sploh pa mladoletnemu, popišaj se to. U kaj se to vse uzgaja? U samomorilce, u pičkice, u razne zbiratelje znamk i tega sranja. E to se dogaja. Ne smiješ mu nič reći, tako je socijalna, tako je policija. Pičke. I to bo je vodil svet. To bo je svet vodil. Ljudje, ki so navajeni, da se jih cel život gladi. Da nikoli ni pleske dobu. Da nima nobene trde kože. On je ves pomehkužen. I to bo vodil svet. In pol pridejo okol in so užaljeni so, ker jaz njih benam, se prav zbrišam jih.
Pa beno ti bom familijo, stari moj, če mi priješ, pa mi začneš tukaj me trolat, zajebavati, beno ti sve ti bom, ma krv ti bom popil. Ne moreš ti pričakovati od človeka, da bo do tebe prijazen, če si ti do njega nesramen. Zapomnite se ljudje, če hočete v življenju dobro dobiti, morate delati dobro. Če boste delali slabo, boste dobili slabo. Ali boste končali v zatvoru, ali vas bojo ubili, skratka slabo. Tako da, no, z te stvari, kakor se dogaja, veš, on je nesram, glej, dobiš to, kar žeješ. In na mojemu streamu, kjerkoli, vsak lahko prije do mene, vsak, ki me pozna v živo, prav, da sem car. Vsak mu dam roko, vsak je svoj, ali če človek prije, pa me začne zajebavati, pa če me začne metati polena pod kolena, pa hoče meni se ufurati neki, pa začne me žaliti, glej, stari. Glej, ne bomo se tako šli, spoštovali bomo en drugega, vnašali se bomo en do drugega, kakor si želiš biti, da se ljudje obnašajo do tebe, a ne? Zato ne jokcati, ne plakati, on je benu te bom, otrok en. Če bi bil moj sin, ubil bi Boga v tebi. Boga bi ubil. Ma džaba i socijala, i policija, i sudje, i pičke, i materne, dobijak ti batine. Koliko sem jaz dobil, pa marsikdo. In če se kdo ne strinja z mojim, glej, vaše mnenje, sam ne pričakovati pol, da bom jaz prijazen do vas, če ste vi nesramni. Lahko pa pričakovati, da sem dober, če ste vi dobri. Tako da, to je malo od mene. Hvala lepa za ogled. Pridite kaj na stream, pa boste prijazni, ne? Pa pravi, Dino je najbolj toksik, Dino največ podpore dobi donacij od ljudi. Ampak jaz dobim od odraslih, od ljudi, ki razumejo, kaj je delo, kaj je effort, se pravi, kaj je trud. A ne, od tistih jaz dobim podporo. Meni bolj kurat za unih 100 mulcev tam, ki gleda une druge streamerje ali pa youtubere. Bolj meni kurat za tiste mulerijo. Una mulerija tak nima pojma. Ni tak nima pojma. Sploh ne ve, kaj je life. Tako da meni to dol, tak si. Živeli.